Gurgum Mereş Wikipedia Azad Gurgum Mereş Gurgum Romi Kahraman Maraş Bajarek Bakurê Kurdistanê ye. Nav Di çavkaniyên Asûriyên de navê heremê wek Gurgum derbas dibe. Navê bajar ji markazî bû. Di dema Romayiyan de nav wek Gemanîk e ji hatiye bîkaranîn. Dema İslamiyê de nav wek Maraş hat guhertin. Nav ji alî Tirkan ve di sala 1973 de jî wek Kahraman Maraş hatiye guhertin. Dîrok Kronolojiya bajêr Berî İsa Dema Hititiyan 606-612 dema Asûriyan 612-505 dema Medan 505-332 dema Persan Piştî İsa Zaîn 395 dema Romayiyan 395 dema Bizansiyan 633 dema Erevan 650-1003 herem ji alî desthilatdarî pircaran di navbera Ereb û Bizansiyê de dest diguhere 1303 dema Selçukiyan 1399 dema Osmaniyan 1978 komkujitina Mereşî Ernigari Ciyê coğrafî û hududên bajêr Bajar di nav paralelên 27 derece 11 xulek û 38 derece û 36 xulek bakur û meridyenên 36 derece û 15 xulek û 37 derece û 42 xulek rojhilatê ye. Hududên bajar li bakur û Sêwasê û Meletî ve ye. Li Rojava bi Edenê, Tirkiye ve li başûr bi Entebê ve û li Rojhilat jî bi Semsûrê ve tê girêdan. Tevahiya bajarê Maraşê dikeve hundirê hududên Kurdistanê. Taybetiyên Erda Bajêr Pîvana Erda Bajêr 14327 kilometre çargoşê ye. Ji vê erdî 357 ji Çiyan, 316 ji Deştan û 324 ji platoyan pêk tê. Li heremên Tenê, Ce, Tene, Ce, Cû, Nok, Fasulye, Bembo, Îsota Sor, Kixsên, Şekur û Fekî tên çandin. Av û heva İklîmek nîv reşayî û behra spî li heremên heye. Havînan germ û zuha li zivistanan jî sar derbas dibe. Çayên heremê Çayê bilindtirî heremê Lulhaq e 3081 metro, Berit 3014 metro, Hengizek 3015 metro, Axir 1301 metro. Çayên din yê heremê ne? Deşt, Zozan û Gelî Di çiyarêzên Torosan bilindbûna platoyan digihêjin heta 2000 metroyê. Deşta Elbistanê dirêjbûna wî 5 kilometre û firehbûna wî jî 20 kilometre ye. Deşt di navbera çiyayên Lulhaq û Engizek û Binboxa de ye. Deşta Mereşê dirêjbûna wî 40 kilometre û firehbûna wî jî 20 kilometre ye. Deşt li başûrê bajar e. Geliya Ceyhan Maksûyî geliyên herî mezin e li heremê. Cem û Gol Cemê Ceyhan ji dora çiyayên deşta Elbistanê dertê. Di nav hududên Edenê de diherike behra spî. Cemê Aksû şaxek Cemê Ceyhanê ye.
کل لحرمی توننه تنی لسر جمع اکسویه جه بنده و قارتالکایا یه گولا قارتالکایا هاتیه چه کرن بابتین حیوانا جایین ملحقی قارتالو باس هنه رووی گور گو گورو جیج لحرمی هنه گله نافچه باجیر ناون 574 و 571 574,501 آفشین 82,662 آندرن 35,943 چریت 25,676 جلا 11,461 البستان 40,493 کوکسن 53,157 نورحق 13,414 بازارجخ 68,843 کردوغلی 67,816 نافچین ناوند 12 سبات ذوالقعدة ورغلي تبعية قالي حرمي تبلي قندان 1,463,991 تبعية قالي حرمي 2013 ده 1,857,006 عبوري ثروتين بن أردي الحرمي بن أردي حسن هيني بوكسي دومان كانس درتي جيان توريستيك تاريخي وقري حرم جعالي طبيعة دولمنده پر جيان سيرانان هنه وقت چنار كابچام شكرتين دونگله وفرنز گرماوني وقت جلا زيتونو دونگله جيان في وهيساني نجبو گل چاندو هنر کردیا گرگمی زمانی کردان گلک دولمنده و هر وها گلک زارا و دبوک هنه دبوک گرگمی اندام زارا و کرمانجیه کی نخواش آ نیا نیر کی نخواشا نیا کی نخواشا نیا می از نی برچیما نیر از نی برچیما خوارن دمایرو جبو کت جنان می آزی دخواما دی دخوا اوی دخوا جبو خورد میران نیر آزی دخواما دی دخوا اوی دخوا قول جواك نفوس عرمي مسلمان وج مذهبين علوي والسني بيكتي كرد وترك نفوس عرمي تشكيل لك خوارن حرمي خوارن حرمي ين پرترتين خوارن كتلكين لاغرتي خاورما دسيلي دا جمانه شوربا لگن هەڤیر بە گۆشت و پیڤازێن سۆرکەری تێل هەفخستن پسە دستنیەک دەتێن ڕێزکردن ساجە سۆرکەری تێ سەرێ و تێ چێکردن ماراش بتۆن ترما خوایە تایبەت لە دنیایە بناو و دەنگە پنجێن حرەمی زلام پاڵتۆیên کن و ژێرە دەبێژن ساکۆ لەخوا دەکەن دبن ده شالوار تê lixwe kirin stêk de kefî tê girêdan li nigan de jî qondere yan jî çîzme heye jinên pîr du kefiyan bi tacek re li serê xwe girê didin keçên ciwan porê xwe girê nadin û kefiyê jî wek şerîdek li serê xwe girê didin
فیستانێک ku jê re dibêjin fermanê cevkan li xwe dikin, terbiyek ku jê re dibêjin kûnçek don li xwe dikin, di nigan de jî konderên rengîn û pelavên mastîk hene. Navdarên bajêr: Aşık Masûnî, Hilî Xeydar Lovandîs, Çavkaniya me, Yê duyemîn, wek tu zane, Wikipedya Azad.